akakit kong ingaldo biyernes. Naman kitang maging mabayat ya, pero uling ating a script apakirian gawan, ban magamit king healing program aking lagyo ng Yesus. Lalo na po ang ating mituki-tuking schedule at mitod lang Webes at Webes at Biyernes. Anong nga man ang gatbinit, pakikwanan miyang lilibring, aldo kong Biyernes ban kanito, adi ninyang oras sining pamangawak kining script, gagamitan king healing program balang Biyernes, 7:30 ning bengi. Karagula bagay, makasaup yung maraguli ni metong kayantabi keng programa, ing seminarista, seminarian rens. Apila ng beses kanyan, potang matatagal ko keng pamangwa keng script. Nung minsan yan na pining mag-volunteer at mangumusta mangutang nung atin ng 3 punto ketang pamigunam, ang timuron ketang lyrics na nitang darakeng featured song. Maragula bagay ang akupin. Gaganakan ko itang panahon na may labas anyang maging rector na akong Archdiocese Sign of Our Lady, plus kalinking Kabetikan Bacolor, grade 2 ya pa kanitay Renz. Ang ganan niyang milipat ko king magalang, may graduate lang grade 6, at kayabi ng Renz, isenori kang Poinolito, at tulang may kakaklase, ding mayapan, inagkat lang linipat ka rin king Christ the Divine Healer Parish, king Santa Lucia Resettlement Magalang, at ka rin nalamig high school. Sakto, kaya rin ang grade 12, milipat naman kaya ni king San Matias niyang 2019. Metong karing atlong kayabi anak, ngeni makayantabi ka na ako, isenorik, pero rening adwa, ining metong uling megaral dabso at malapit siyang Kabetikan, balang mas practical bantay na matraffic po ang lulub eskwela, minuli na king Kabetikan, inolito. Pero yung metong irens, linubya seminaryo. Oray na rin atlong anak, karing may kalabasang panahon, antabayanan, pero medya niyang pamikatagon irens ngayon, anting metong nga seminarista, uling mi paintagon at chulaking bali at online ng karelang klase, at may kaka-oras siya man kanito, makyabi at mantabi kening healing program aking lagyo ng Yesus. Lalawen kening kabilyan ng rens, ketang panahon na antabayanan niya, susopan, yan naman ngeni makasahop kening kanakong gagampanan mission, kapamilitanan ng healing program king lagyo ng Yesus. At karagula bagay king be potang atin tamong kayabe, potang atin tamong katambayan, lalo na king mission na kaya katamong gagampanan, iti magiyang malagwat mayan, potang atin tamong katambayan. O yan yung akakit kong masanting ng paganakat panagkat kaya katamon iting aldo, pag fiestan tayo, o aldo ning kapiestan di San Timoteo at San Tito. Nga kupin, ilaring ngaging kayadwa ng San Pablo, anyang panahon na gimpananing kayang misyon at talaga na lapanting obispo. Kayan tabi at kaya katambayan king biye, as naking karagula bagay, maging dalan banitang misyon tamo, magiyang mayan. Nung lawen tayo kasing ebanghelyo, o rini dening alagad ning Ginoo, kambeda pa ding aliwang kaya-kayabe, king pamanaral ning Ginoo, may yapaw nung tirwanan, dening kayang alagad. Lalo na may kadening 12 at datang itang panahon, ila naman detiring mantabi kayo, king misyon akayang gimpanan, ban manyundo, kening misyon ng likwan ning Ginoo. Ginamit niya ning Ginoo yung metong at talimhaga tungkol king pamanyal, pangasalbag na ning bini, anong lalarawan na ning bining ni salbag, yapin mismo yung amano ning Diyos. Kabudlepitan dere ning kayang alagad, kambeda ring 12, at kit nangan din nung naning kabaldugan na niting talimhaga. Nung waman balo na ning Ginoo, ating taong talagang naman makaintindi kening kayang panaral, anong waman, inyawad ng itang ating makiramdam niya. Dapat anyang kot nangan dering kayang alagad nga nang sinabi ng Ginoo, agpangking kasulatan, nanandamang lumawi, manakit, nanandamang makiramdam, aintindihan, magkang mibalik lamo lubking Diyos, at yan naman patawaran na lang. Kaya kayo nga na karing kayang alagad at karing 12, mi pagkalubing makaintindi ka ring dihim tungkol king kayarianing Diyos. Dapat ka ring aliwang sablang bagay, mi pabalo king kapamilatan ding tanimhaga. Kaburyaning ginumekad, dening kayang alagad, anya makanyaning binying kabalduganing talimhaga, may kadman kanita kwano reting aturwanan at deti ida misa na yaldo,
makanyanyang miyan tabayanan, kaya ni misyon na kayang gagampanan. Aduhan na kaya katamo, niting kapag masusyan, nung makananutalang may kadinan ulagaring kaya katamong kayabit kautos king biye. Anong no ka rin kayabit kautos, at intamo sanang akit, ang maging katambayan, kaya tang misyon na kaya katang gagampanan. Lalo na't ating misyon na gampanan, eman makanita kalagwa, papalihag ng misan masakit, pero magiiting mayan, uli ning pamitambayan. Paga nakaniting kapag masusyan, ing misyon, magiyang mayan, uli ning pamitambayan. Kaya rin na nitang bilabasa na episode ng healing program aking lagyo ng Jesus. Ing metong kutang tutuki kayang Biyernes, nano na naman kayang healing testimony ing idake king kaniting mesabing healing program. Kapilan pa mo kitna na akong rens. Among atin na kang healing testimony, sabi ko, ala pa. Inimang mamiyang feedback kanin king America, Ma'am Jane, may ngutang yan naman, at sabi ko, ala. Pero eko balo na pun, bigla kang linawit ang metong kong Facebook account, nung nuko rin ko post din ka na akong kukudtang poesya, kawatasan. At ka rin pala ating message tao Bulawon Resettlement. At January 20 pa pala, pepadala nitang kwento. Eko kamalayan, atin na palang kwento ay dake keng Biyernes. At na dapat migagana ka. Ini metong yung paganakakanako yung Diyos, makayantabe ya. At man kamalayan, ining Diyos sa katambayan, at ine palang tinubod ang maging kasangkapan ban kanita, at na namang healing testimony, ay idake king dartang nga Biyernes. Metong yung prostate cancer patient, akit ang kwento na, damdaman niya king Biyernes, itang kayang healing testimony, meging dalan na ining metong ng kakaluguran, kabud-abalo na yung kayang sakit, inyawad na kayang simbaya, kanin king parokya, at magpabendisyon para king kayang kapaldanan. Mupi na niyang simbayang misan a Domingo, 6 o'clock. Pang 6 o'clock kasi, kay ba't naning misa, medyo makadikit siya ka na akong misa king Balangkas, king San Francisco de Assisi Chapel. Anyapin, din nagpa-bless ka na akong Sunday, i-encourage ko lang simbang alas 9 ning abak. Kalupad na rin ang kamag-anak mo, Brother Charles, aminibatan king apalit, ang kwento ng Adriel. Anyang balurang malyari lang simbay, tang alas 9 tang Sunday, August 28, pang kinabukasan, may kasimbalat, may pabindisyon. Inimang ko kwento ko, may yapan ng, kasi may kapag-bless kaya hari kumigmisa hastang 6 o'clock in the morning Sunday, mamirapal kong mintaking Balangkas, anyapin, may kalapit at may kapag-pabindisyon. May balik na the following Sunday. At ito may talagang oras, aldo, at anyang mabindisyon, maragula grasya na anyang magpa-check big normally yung kayang PSA. Anya, lalawin kayo ng kwentong ini, ating kakaluguran na maging katambayan, ila ring mitulak kaya at muntaking parokya at magpabindisyon. At inyang babi, kayabi nga pong ginot, maging katambayan. At yan yung metong nga bagay tamong ipagpasalamat, kaniting aldoking kafiestanda ni San Timoteo at San Tito, naking biye, atin tamong kayabi, atin tang katambayan, nung makanano ding inabayan, atin natabayan ni San Pablo, kaya tang kayang maging misyon, at ila, karing dakal ng kayabi ng San Pablo, akatambayan na lo, at telagano pang obispo, at makanyang may kasawp, kaya ni misyon, akayang gimpanan. Nga kupen, ing misyon magiyang mayan, uli ning pamitambayan. Kaniti may sa pangaditala rin taong kaya katang katambayan, mapalyaring membro no ning pamilya, o mapalyaring kamag-anak la, kakaluguran, o nung misan mapalyaring etalaman kakilala, pero maging dalan po tang ibiyano ng Diyos kaya katamot mantabe at maging katambayan, itang kaya katang misyon, malyari ang agampanan at magiyang mayan, uli ning pamitambayan. O may kaditamo kawang San Timoteo at San Tito, sana magitamong tapat at katambayan, karing kaya katang pamilya, karing kamag-anak at kakaluguran. At makanyang tamong adwan ang grasyang pakayap, uling king pamipakayap ng apong gino kaning masakit, mi kapami katagon la po sa patapanoon ban akayabe ning pamilya, migit kanita inga katambayan ning pamilya, o nino man ding kayabet kautos king biya kayabiyayan, ketang misyon agampanan, magiyang mayap at tapat katambayan ning balang metong, lalo na kaning masakit ang manyawad kapaldanan, makanyang tamong adwan ing grasyang pakayap. Kadining misa,
misan tala pang ipangadi, lalo na rin katambayan tamo, ang posibleng masakit kanilang panahon na iti, sana tanggap ng grasyang pakayap, ban malagwa ng pakayapan ng Diyos, at kitang kapaldanan na may pagkalub, sapat pang panahon, imbiyabiye, ban tapat siyang agampanan ng kanya-kanyang mission king biye, dapat pakibalak tamo, ing maging mayap tang katambayan, ban kanita pating mission ring aliwa, maging malagwa, maging mayan. Panagkat tanaga ami sadya para kaniting kapag masusyan king kaya katang pamigunam, kaya kataya sanang apakibatan. Ing misyon maging mayan ng ating katambayan, ting sukat pakyabayan, king nanumang kabilyan.